dukomereze kuri match iri uyu munsi ikomeye cyane ya Real Madrid n'ikipe ya Manchester City. Match ibanza mabyibuka byabaye ibitego 3-2, ariko duhere muri team news y'ikipe ya Real Madrid niho hari amakuru menshi yo kubwira abantu. Amakuru meza muri ni bato y'abarutayizamu beza ku isi, ni match ikomeye cyane. Regan, ni biki byo kwitega kuri uyu mukino bigendanye na resulta zo twabonye kuri Etihad? Ikintu cya mbere reka duhere ku magambo y'abatoza Lorenzo yaragarutseho. Guardiola niwe wazamuye ikintu cyo kuvuga ngo nyuma y'iyi match dutsinzwe mu rugo 3-2, birasa naho amahirwe yacu ubajije buri muntu yakubwira ko ari 1% kujya gutsindira Bernabeu tugakora muri Real Madrid. Atariko nubwo ryabiryo 1% tuzagerageza gushaka uko twari byazamo ikintu nyine ko ntibyarangiye nyine riracyahari. Ancelotti mu gusubiza atoya birenze 1%. Mu yandi magambo ni umukino ugifunguye. Kuki umukino ugifunguye? Guardiola yavuze ati nibuka ama memories meza nagire kuri stade ya Santiago Bernabeu, kandi nibyo biragaragara yuko n'ubundi ibyo bintu bishoboka. Niba ari ikipe yo gutinya, niba ari ikipe yo kwitondera, ni Manchester City, kubera ko ifite icyo bisaba kugira ngo ube yakuramo ikipe ikomeye nka Real Madrid. Ikintu cya mbere cyo gutinya ni qualité. Man City yego twese twemeranye ko iri kugira saison mbi imbere mu gihugu, yewe n'uburyo yabonye qualification mu Champions League byari ibintu bigoranye cyane, byasabye umunsi wa nyuma journée ya 8 batsinda Club Brugge. Ni match n'ubundi ugiye kureba form wavuga ko Man City tari imeze neza, ariko abantu ntibari gukebuka ngo barebe Real Madrid. Real Madrid maze match 3 mu rugo idatsinda locally muri championnat yabo, match ya Atletico, match ya Espanyol ndetse ni match ya Jobundi banganyije nyine yaje amakuru na Osasuna. Now Real Madrid na Man City ko yagura kenshi imaze kuba nka derby. Ni match abantu basigaye nyine bategereza, kandi ikaza naremuze ngo niko Gonzalez no munyargentine nedoranye bicyo no munyespanye no munyespanye. Hanyuma na match banza nagwa arangiye 2-1 3-2. Merci. So ibintu rero bihari biragaragara nk'ibintu umuntu ushobora gutekereza ko ikipe ya Real Madrid ifite akantu kisumbuyeho, n'abafana ba Real Madrid bakunze nyine kugira icyo kintu cyo kuvuga ngo turi mu rugo ni fortress nta muntu wahava. Ni nako n'abafana benshi bamaze kubyemera kubera ukuntu Real yitwaye neza muri no myaka Champions League 15 n'amateka kayibakinga. Ariko ndagira ngo tujye noneho mu bintu bigaragara mu bifatika. Ikintu cya mbere, ikipe ya Real Madrid niyo kipe nziza mu myaka 10 ishize i Burayi, ariko abenshi bahuriza ku ikipe ya kabiri nyuma yayo ari Man City. Real Madrid yatwaye Champions League 5 mu myaka 10 ishize. Abandi banyumve mu myaka 10 ishize, simvuze mu myaka y'ubuzima bwose bw'umupira. Abantu bavuga ko hagati ya 2015 na 2025 ikipe nziza kuruta izindi Burayi ni Real Madrid, ariko ya kabiri abenshi bahuriza ko ari Man City. Umaze Champions League imwe bafite n'ubundi nta yatwaye ebyiri muri iyo myaka inyuma Real Madrid, ariko bagizemo finale na demi, bagiramo demi finale, bagiramo igikombe cya Champions League, bagiramo treble na championnat 6 locally. Man City ni ikipe ikomeye cyane. Abantu bashaka kubitekereza bakagendera ku izina Real riri, ariko iyi ni ikipe yakwitondera cyane. So izi match rero umutoza watoje Real Madrid ukomeye cyane Vicente Del Bosque bayimubaje yaravuga ngo I think ubwo tugiye gutekereza both teams have dominated football in recent years. Tekereza ko amakipe yayoboye umupira cyane mu myaka and Real Madrid have maintained an extraordinary level. Ati Real Madrid yagaragaje urwego rwisumbuye kuri aya makipe kuri Man City. Ariko aravuga ati City are one of the few teams that dominate Real Madrid with the ball. Man City mu makipe ashobora kwima umupira Real Madrid iyo bahuye, donc ikayirusha. Niyo kipe ya maso Madrid ikayirusha bahuye. Yes, but Real Madrid look comfortable without the ball.
ariko Madrid iba ishobora rwose kwitwara neza niyo waba wayirishije umupira, taking advantage of transitions, ikaba yaguca urwaho rimwe na rimwe utakaje umupira muri za counter attack. and remember they have players who can control the possession. kandi wibuke ko bafite n'abakinnyi nabo bashobora kwiharira umupira. reka ndekera aho ngaho nubakire hano. ubundi ni approche zitera gutya mu buryo bw'imikinire. kuri cya kibazo cyabwo niyo mpereye ngiye gufata ubwenge bwa Del Bosque aribwo nubakiraho igitekerezo kuko n'ubwenge wakwizera, n'ubwenge bufite igikombe cy'isi, n'ubwenge bufite Champions League muri Real Madrid, ni n'ubwenge bufite amarariga. wa mugabo w'uruhara w'ubwanwa bwo hejuru nkamwibuka. so bufite na ubwo bwenge tugiye guheraho. Man City ni ikipe Guardiola kugira ngo gutsinde nuko agomba kubanza gukina umupira akagumana baro cyane. yubakira ku gitekerezo cy'umucurabwenge w'umupira yakuriye ku birenge bye witwa One Cliff, ubamubwiye wamutoje ko kugira ngo utsinde umukino nuko ugomba kuba ufite umupira kuko niwo bashyira mu izamu kugira ngo igitego kijyemo. kugira ngo wizere yuko rero uri butsinde banza ugumana umupira kuko ntiyagutsinda atawufite. ufite umupira ugena ibigomba kuva mu mukino. aha icyo rero Guardiola kimwe mu byamukomye mu nkokora muri iyi sezo nuko bamwe mu bajenerale be ashora kuri urwo rugamba ntabwo babaye beza cyane ino sezo. notama harimo imvune ya Rodri na Kevin De Bruyne nawe wananiwe cyane. hakaba urakoze KDB umaze gukura na Haaland ariko nawe ni Haaland buriya utari na mwiza ku mupira ahubwo we utegereza ko abandi babaye iyo abandi neza bameze neza aratsinda. donc we n'umuntu kubwira ngo nimuseriva neza ngende ashyira mu izamu njye nta kibazo mfite. Haaland n'ubundi byarabikora rega n'uwa kabiri nyuma ya Sara mu batsinze ibitego byinshi afite 19 muri Premier League. He's there aratuje. urebye no kuri statistique ararusha Mbappé forme muri iyi nta kibazo afite cy'ibitego. goal conversion rate ari hejuru ya Mbappé Haaland muri iyi. ikibazo kiba abanseriva barabikora uko byahoze. now ibyo bintu by'abo bakinnyi bananiwe umwe akavunika undi akabarushye abirimo birakoma Guardiola mu nkokora kuko biratuma cya kintu cyo kuba agomba guposesinga gukareba amashanse kure mu buryo kandi bwiza nyine bwabyara ibitego bifatika biri kumubera hindrance biri kumubera ari kugira imbogamizi muri ibyo. now ariko still araza aricyo kintu n'ubundi ashaka gukina ngo mana umupira posesinge kireba amashanse menshi mbashe kubabyaza ibitego Real Madrid nyatake nyidomine. aranabizi neza nkuko twabivugaga ko hari utubazo turi muri defense ya Real Madrid. yego Rudiger kugaruka ariko se is he fit 100%? icyo wakibaza. de ese uyu mwana yitwa Asensio ni umudefenseur umaze kugera ahantu heza hari amamatch meza amaze gukora ariko se yabaye tested kuri no niveau hejuru kuri atmosphere ya knockout kwa ngo uri gufacing umuntu nka Haaland ariko match ishobora no gutuma ikipe yawe ivamo. ese yari yagira ubwonko bwabasha guhangana n'ibyo bintu bimeze gutyo guhengeka se kuri kabiri aho nta kintu Man City yahabyaza kuri ba Savinho. harimo utuntu nyine Guardiola zina washobora guprofita muri kalite wenda idahagije muri defense ya Real Madrid. ibyo rero kuri Pep ubwonko bwe yatwaye ebyiri muri iyo myaka inyuma ya Real Madrid ariko bagizemo finale bagiramo demi finale bagiramo igikombe cya Champions League bagiramo treble na championnat eshatu locally. Man City ni ikipe ikomeye cyane abantu bashaka kubitekereza bakagendera ku izina Real riri ariko iyi ni ikipe wakwitondera cyane. so izi match rero umutoza watoje Real Madrid ukomeye cyane Vicente Del Bosque bayimubaje aravuga ngo I think ubwo tugiye gufatikira both teams have dominated football in recent years. tekereza ko aya makipe yayoboye umupira cyane mu myaka and Real Madrid have maintained an extra ordinary level. ati Real Madrid yagaragaje urwego rwisumbuye kuri aya makipe kuri Man City. ariko aravuga ati City are one of the few teams that dominate Real Madrid with the ball. Man City mu makipe ashobora kwima umupira Real Madrid iyo bahuye donc ikayirusha niyo kipe mu maso Madrid ikayirusha iyo bahuye. yes but Real Madrid look comfortable without the ball. ariko Madrid iba ishobora rwose kwitwara neza niyo waba wayirishije umupira, taking advantage of transitions, ikaba yaguca urwaho rimwe na rimwe utakaje umupira muri za counter attack.
and remember they have players who can control the possession. kandi wibuke ko bafite n'abakinnyi nabo bashobora kwiharira umupira. reka ndekera aho ngaho nubakire hano. ubundi ni approche zitera gutya mu buryo bw'imikinire kuri cya kibazo cyabwo niyo mpereye ngiye gufata ubwenge bwa Del Bosque aribwo nubakiraho igitekerezo kuko n'ubwenge wakwizera n'ubwenge bufite igikombe cy'isi n'ubwenge bufite Champions League muri Real Madrid ni n'ubwenge bufite amarariga kwa mugabo w'uruhara ubwanwa bwo hejuru nkamwibuka. So bufite na ubwo bwenge tugiye guheraho. Man City ni ikipe Guardiola kugira ngo gutsinde nuko agomba kubanza gukina umupira akagumana baro cyane. Yokera ku gitekerezo cy'umucurabwenge w'umupira yakuriye ku birenge bye witwa One Cliff, ubamubwiye wamutoje ko kugira ngo utsine umukino nuko ugomba kuba ufite umupira kuko niwo bashyira mu izamu kugira ngo igitego kijyemo. Kugira ngo wizere yuko rero uri butsinde banza ugumana umupira kuko ntiyagutsinda atawufite umupira ugena ibigomba kuva mu mukino. Aha, icyo rero Guardiola kimwe mu byamukomye mu nkokora muri iyi sezo nuko bamwe mu bajenerale be ashora kuri urwo rugamba ntabwo babaye beza cyane ino sezo. Notama harimo imvune ya Rodri na Kevin De Bruyne nawe wananiwe cyane. Hakaba urakoze KDB umaze gukura na Haaland ariko nawe ni Haaland buriya utari na mwiza ku mupira ahubwo we utegereza ko abandi babaye iyo abandi beza bameze neza aratsinda. donc we n'umuntu kubwira ngo nimuseriva neza ngende ashyira mu izamu nje nta kibazo mfite. Haaland n'ubundi byarabikora erega no kabiri nyuma ya Sara mu batsinze ibitego byinshi afite 19 muri Premier League. He's there aratuje urebye no kuri statistique ararusha Mbappe forme muri iyi nta kibazo afite cy'ibitego goal conversion rate ari hejuru ya Mbappe Haaland muri iyi. Ikibazo kiba abanseriva barabikora uko byahoze. Now ibyo bintu byabo bakinnyi bananiwe umwe akavunika undi akabarushye abirimo birakoma Guardiola mu nkokora kuko biratuma cya kintu cyo kuba agomba guposesinga gucrea amashanse kure mu buryo kandi bwiza nyine bwabyara ibitego bifatika abiri kumubera hindrance biri kumubera ari kugira imbogamizi muri ibyo. Now ariko still araza aricyo kintu n'ubundi ashaka gukina ngo mana umupira posesinge crea amashanse menshi mbashe kubabyaza ibitego Real Madrid nyatake nyidomine. Aranabizi neza nkuko twabivugaga ko hari utubazo turi muri defense ya Real Madrid. Yego Rudiger kugaruka ariko se is he fit 100%? Icyo wakibaza. De ese uyu mwana yitwa Asensio ni umudefenseur umaze kugera ahantu heze hari amamatch meza amaze gukora ariko se yabaye tested kuri no niveau hejuru kuri atmosphere ya knockout kwa ngo uri gufacing umuntu Haaland ariko match ishobora no gutuma ikipe yawe ivamo. Ese yari yagira ubwonko bwabasha guhangana n'ibyo bintu bimeze gutyo guhengeka se kuri kabiri aho nta kintu Man City yahabyaza kuri ba Savinho. Harimo utuntu nyine Guardiola zina washobora guprofita muri kalite wenda idahagije muri defense ya Real Madrid. Ibyo rero kuri Pep ubwonko bwe plan yakora bumwemerera bumushyira ku meza yo kuba yatinywa. Icyo kibajije Ancelotti ukakibaza Perez ukakibaza n'abakinnyi ba Madrid ukavuga ngo kalite ya Man City uko ingana n'umutoza n'ubwonko n'ibyo na plan yakora. Yigeze ko byivugira Ancelotti muri match wanza aravuga ngo kujya gukina na Guardiola bituma urara udasinziriye kubera ko abasa n'ufite igisubizo kuri plan yose y'ikintu wakoze. Therefore tujye rero mu gitekerezo dusoza cya Real Madrid. umunota umwe Real yo yemera gusufra ni ikintu yemera cyane. Real ni ikipe ivuga ko igutsinze 5-2 ntacyo babiyitwaye. Iyo ibi bintu byo kwanga gukipinga ama clean sheet Real ntigibyitaho cyane. Ubona ari ikintu yakiri imyaka myinshi ishize. Real yemera gutsinda byinshi nawe washaka ugatsinda they don't care. Niko Real ibaho muri festival y'ibitego. Now transition rero niki bo baravuga ngo okay reka tugume inyuma dukora ama mid block hagati mu kibuga tuyirekize bapasanye baze kabisa nta kibazo. Mwendre ereri nibatakaza baro tukayifata nituyifata barabanza bakavuga ngo dufite Vinicius numwe mu baboro kariya beza i Burayi numwe mu bakinnyi bazi ku driving umupira bihuta tukagira umwe mu bakinnyi bazi kugira pace umuvuduko Kylian Mbappe banavuga yuko biriya bintu by'umuvuduko ngo abyinheltinga mu babyeyi be. Papa we yari umutoza w'abato ariko mama yabaye umukinnyi wa handball
kandi muzi ukuntu bisaba ingufu gukina handball bakavuga ko iyo avanze imbaraga akomora muri nyina wamubyaye izo ziri fizike nk'umunyarigeria akabivanga ngo n'ubwonko brain bwa se wamubyaye kugira ngo umutoza kameme ufite nyine ubwonko bukora neza ibi bintu bya coaching ni ubwenge bubikora nawe ati bimukukiramo kugira ubwenge buvanze n'imbaraga n'umuvuduko akaba umukinnyi udasanzwe Real rero igasa nivuga ngo tuzi ko dufite ubusatirizi bukomeye turareka Man City kine nituzajya turekipera turansa amabaro twizere ubusatirizi bwacu bakora icyo ari cyo cyose ni match njye mbona nka match iza kubiri balance iryoheye ijisho iza kubirimo qualité individuelle cyane ubusatirizi bwa Real Madrid buza kuba buhanganye na possession cyangwa igitekerezo cyakongeraho gato cyo kuguma mu mupira ashaka igisobanuro cy'uyu mukino Man City nubwo ufite boost ikomeye cyane ya Omar Marmoush watangiye gutsinda ibitego na Gonzalez hagati mu kibuga navuga ko ari nko kwiruhutsa ariko kujya gutsindira ufite umwenda w'igitego kujya gutsindira Santiago Bernabeu ugatsinda bihagije atari gutsinda kimwe ku busango mujye muri extra time ugasezera Madrid igitangazamakuru cyitwa AS cyo muri Espagne cyabikuye mu nteruro imwe baravuga ngo Pep busca el milagro Pep agiye gushakisha uburyo yakora ibitangaza wamugani biraza ko ari ibitangaza gutsindira Santiago Bernabeu kuri sezo ya Man City nk'iyi n'ubundi amahirwe nka 90% na Real Madrid yo gusezera Manchester City avuga cyane n'umukino muze kwicya kuri Radio Rwanda ku isaha y'isa yine Bukumeka avuga ko ari ibitego bibiri bya Real kuri kimwe cya Man City n'abahaye Real win ariko izi match ziba ziri tricky saa yine muri gukurikira kuri Radio Rwanda hanyuma indi mikino nka